KPI ya kamau hati KPI ya kathemi boy bi je jungi nidon kathong om na mentra ke mentai sinan pure kathong na ka mentra ka ilang ka salam kali ke jishan bat mapiru baro kepada mai pusat sakia datang how ada jangan apply ke sarkar kawan-kawan kandehi ke NPP ya kajinya langir sarkar kandehi ke NPP balada khamang lepnya kala beliau bersusah marwai kata kali ke jingi kata kali ke jingpet perman ke jingi kum kirong kersan mo kum kirida kum kirong yalam jong ka MCPC tengok mentala lagi penjab ya bobo kahap benperias no sa NPP lara kuat AA hapan na NPP lara NPP ka ay ladon bo lara kong takut jadi halal jong kata kung kinurong ba perkantam ta kapha kami atong ladang ini persyak dong kabahari bangi dia rumang lo hangtai sang bingla bela ina bensa kamang peti banhag keteng jong dipai ba jong kamang peti ngani sam pai ba syapang in sayo ay jinjak ba NPP kan yo ay ban rule the government ngaso padang ba kamang peti gejungi kadang dong kam ngilai kendu hidup ba rasakian ba i pagna jungi hakabai di berkasi anak di blok. Idang kam si akap blok. Idang kam upgrade kamu hati PFC siapa CFC. Idang kam ya ke PFC homorong. Idang kam ya ke PFC lah kalau hayam kon lah lehum kan. Kita ini jimat kiba ni sawan bani sno syakin pipi. Baladani poi syak jinjok. Ipoi kelak sikra. Kita ini jimat hai bani so ban guru. Ahmad pipi sadan sik. Kemarin ini siam pamepi pindon ni hakabor mo kumba celala belek ha ya kamau ti ke juni ni siam bahani hawar pairo pinsadon ni hakabor bat kita jadi kibenta badon kampa na kibenta ke juni ni sawan ro ni harus cerita kanung den oi papa mengingi perhata ke benta sinan menemet andon batek sia hidup sanggut berumur namar bagi iban nilai lang bagi bak sempang sebut solidan satu kompor kepada ayah itu kompor pernah kiong ba men layu pisah nak sempang kasi siya kata ginang ipon ibak sempang ingat baik barje ngaran kol bagi haruk khaar baje kade namaran kajing bon kita ginang pun berapala namar ka MCPC hi ban NPP kam dei ka besuk banyak song lang haju kata kade gini siya namar NPP kawan berentong ka MCC kawan baar kawan jarak keran tambah masuk menaik di parfait di parlok di benan sungai hata area pun kabari belum jang kamawati ke polling station jang ka MCPC kindai ke polling station jang ka NPP kata kare kubor kabasai ka masuk ICP parok ke bayaran lang sungai bat sikto barok ke bangsa sewi kare kubor kata kare jisya kaya yang pernah dimalaskan di dunia lemar hingga persia buat mentah ke genti kaya yang genti jong ke NPP kata kaya yang bersama tenak tam beringatkan hari ini dan lam kena girurung ba lalu iba jin suyang iba otrut pansong iba kelaran serapat kui deh girudon burong kiba kiba tuin jong kamahati konstituensi kilongpi dikun samla kibat terang bergantiwi kena kadang katang di sini ngin salah berai di jinjong dan berong di baring sempang kata kali kau kubur kebana asu balong tang bahasua balansong masngeu ban pasat di katu kani si perkat supaya lah ingat bangan keren tentang hak politik mo dalaya buntan kirim cemairu kawan rak sekitin bakal kata kali dijisya nama hak dinya kuat bagi long leader mo tentang kibarim kim so tenat ikibat mai kim so tenat ikibarim hawala pun sang kibat mai tentang galak bagi alam segitu baklan lara biang ila jok put lara baklan ila beneran bro kata gari gawe namar kabali la ya pun kan bat barim bat mai kamun gidon kam ha kejing itu jingwan kajingwan kejingi kum kira yaram jok MCC kan dia bikin tu pelari bikin pipi kata gari jisya wat nonting wat smi Rengi wan ban punjab dan burung yo ban dire ke jompi namar ni kwa ya karoi kapar na bentra kadong markasan ke jeni to
sentuh ya kata, mau yuk dia sentuh bahkan, yang lawan kita ke MCPC yuk ke orang that start. In one, ban, I ya kata ke jinjok dan berom, nama gigwak ya ke development. Nama sentuh saya, dan yang punjak ya ke NPP, kan nom dan jimbut, tak ada orang yang tiba, inglah pesan tembong, enang ya perkat sanimah, kamlong. Minum lah kalau rakyat kalau ikut kuncangi perkat, inglah diskus lang, berbat dan jeni, inglah perkat sanimah yang indrum nak second NPP. Badan bok hasil sisa, iba sempang lah, ya kenduk lah apa semua ring nak kentai. Nanti asuh berair ke jumroh iba harul mensong, mo saya orang yang tu sebenarnya lalang nak bagi. Iba William mensong, saya pun yang tu sebenarnya rumah second NPP lalang nak tiga ia tray, mo. Jadi siapa kata iba itong santi iba dalam pangnen. Isai wan kendu hayeng nak apa saya pun yang badu kawan nak saya second NPP. Oh acua. Henry hagapor kebun siam nak pergi perkan, mo. Ibu iba sempang. Markum tahing ia akan tetap segi orang bak bijungi bak bagiru daga jimbun mensim dumdam nia pendek bak kelak pemulung bak deh harus terkata ngurus bangsa nu orang bak di polling station apa area plan di balik polling station jong MCPC kin kalano jong NPP cek polling station lo ngai jadi kebok yang di bak sekian bak kunjur ya iparai jong ini bak umroy kumanya tu narina mahdi konstitusi ikon gilang ko berembong tengah dot arbita mah tengah so tai tu baru ya para jongki iwan kendu ibaja sekali itu dia yong ba terus